Iya nyanak pasien, Mbak. Pasien di mana? Di Bandung. Di Bandung. Cara rapi itu. Aduh, waduh. Gaman? Daman. Oh, itu cara ini enggak lah. Cara itu kata nama saya. Sebenarnya mah cara rapi abah teh. Yang diisuk abah teh pasien teh. Ngamburu dulu. Aduh, tapi lah itu mana ya? Di mana? Di kota, di Bandung. Di Bandung. Ya masalah naon sok bijakkeun ka abah. Iya, Pak. Punten. Abdi teh pada tumaros eta teteh acan kenging jodoh Lah, teh. eta mah gampang jodoh mah, gampang ku abah masalah jodoh mah. Jang. Sakalian tuh coklat atuh parupiahna tuh di tukang tuh. Ke tempat praktek abah gitu. Di mana, Mbak? Eta tuh untuk kamar itu tuh. King, cokot King ah. Sieu Astagfirullahaladzim. Borangan-borangan teuing. Aya kunti kan, Mbak? Aya kunti mah bijakkeun ka abah. Geus wawuheun ka abah mah kunti mah. King, Coba kuntinya ah. Panitana ge kalinya kau. Jang lain ka saya. Mung ah. Kuntian kunti. Sieun kunti. Heeh. Bejakeun aya kunti mah ka abah. Eta mah geus baran abah jeung kunti mah. Kita aja kan. Masih ente teh. Ayo, Kamu berani? berani. Oh, iya tuh kalau berani mah syukur alhamdulillah nih. Bawa ini dah. Sebelah mana Masih ya, Pak? apa? Di belakang tuh tempat praktek abah. Enggak apa-apa Iya. kan ya, Pak ya? Enggak apa-apa ya. Wah, Bilang aja kalau ada apa-apa bilang aja ke abah. Koreknya, Pak. Koreknya mana? Oh ini nih, iya. ada nih. Ya. Maaf ya, maaf ya. Ini anak buah abah nih enggak ada. Aduh, ampun pada penakut. Anak buah abah mah Masya Allah. jadi orang bebas, King. Bebas, King. Wah, da teu alit cerejang mah. Anak buah teh aduh teu beunang diandalkeun. Stasiun. Ih, ini lama ya nyalain gitu doang kok. Atuh ai sieun teteh. Ini udah nyala, bisa. Iya. Ih, kamu penakut banget. Ih, penakut banget sih doang. Ih, kenapa sih, Ki? Ah, kunaon sieun? Aya pocong. Nah, Abah mah teu sieun teh. Ku kunti, ku pocong mah anggar sieun lah. oh gitu ah sieun. Sarua. Ki, istighfar, Ki. Ih,